sabak ngalapone. Hari bibir kapan tebel relaki nak akan tes nyapit lo akebi takut ngalle bibir lebat di malek bener tepak garing dina kak tekku mun kalampi datang kaca deh biasa dulu dari micis kak micis mun di atas celeng ke bobo celeng ke dalam celeng kalampi coba teng laki mun mele kalampi bian mun mele kalampi mele kedupo mole dia bahkan tok cepe buang pakai teng kapako kan pada parlo yang kui mari sabak bener mun nyai deh kan are mele kalampi anyar beni sabak ngolo ke kireng madaja su andi lako kake su eko enja fuk apa ya le dan nak le apa ya tekwa kita kalampi kok melegi puri pasar le dak ada kok nemu isopi pacek gondeng apa romoro cek deh buru ki buru pah bode 100.000 ita berpetong polo pah boki beli kok tega tak beli cuko lek cuman carikan kok tempo lebur makin lawan kok boki beli carikan tak pade cago pak pentong lagi kok age bu enja sipun kalam bisa bah lebe model lebe munding reng bini kak lamba ini yang sibuk munding gempian kalam pireh daster ganteng kan panabit elang lengenah kareta alena dua ke atas deh panabit tali sedua aja kari situng malang deh ibu seanyar mangken ada tali nak kak njang kok si keton mie cekai pakai tengga apa kalam atau kau baca poin pentong ben sandal kok di bawah cek celan munding reng laki celana kan dah biasa tangki kak munding reng dia are beda celana jin celana apsaap beda celana inol beda seanya melejing tahu lejing mbian kak ket entek gelok tat salakai na tepes ketan aduh pan yang kui lebur metu beluran kak betes ini betes apa na boleh singang kui bak semua lempo ya Allah pahe ngak lemper seken gelutalen naro nah regani istri tangkan cari buk mun ka pasar ja lejingan bria banyak yang jual pentol tantem kabung kana acem margana lejingan kake aja nah regani istri tangkan cari buk ya makin kok ja leburgi ya buk ya leburgi ya sampean terbi Allah selamat dekapi Hah? Nyanyi India apa kia bana itu dil kya kare enggak sengar tero kake apa artinya aja tak tahu kan tak kira tahu gula bayi tahun nih mana pak penceramah yang berlagu mereka atau pak kare ngapa dina aja India mi itu mojak penakan Amerika nengkonya jadi gula kan yang teramu kak cek mau ikan teri banyak gula yang teramu bapak gula nyaman nama ikan ya cek lah karena nang ring tahan nih gula karena nang kiai keng biar tak kira percaya aja bulan muak gula enggak habib tetibak semua makai luar pak rumah jadi kapis jadi teramunya menjadi on titik nomor situng saya tulis rizki nomor 2 ajal nomor 3 syakiyin au said titik anak pecera atau bebunten manter 4 takdir kak dinto saya tulis bi Allah sebeda ikan dungena mbak yatimah sareng Allah tulis kana ben sae takdir apa bagus amin Allahumma sekadin to bisa pada pak malam nih kak korang ngunceng tibe pengajian ngampung kapak dulasir tak kimole kok untuk pak garing ngapedina dia iya mun saya baba korang terus saya atasnya ku tak leca iya lesuhu mau tak begimole
On, wis nih. Kakak dintok sudah saya pada Pak. Semoga mangkana hadirin kalaban selamatin insyaallah putra-putra dekat itu bakal tidak foto selamat. Amin. Cek kalau saya nanya mana dia? Royan. Muhammad Royan. Cek kalau pagi kapan lahir ku leku sampean mun bisa norok ke dalam. Kalum kamar oh. Nya ku norok ke dalam di mana kakek? Cek cermet tegelureng dina re. Cak nyonyo lek kabin biko kakek maren. Maksud tan norok ke dalam ruangan senek kebuk. Reng bini nikah mun eto kuwi bi tretan nah otaba eto kuwi bi embuung make pada bini ing sematawa aurat nika todus bener sampean rem bi seno kuwi tretan bini embu make pada bini ing mun tak sengkap todus tak todus mun kalakena tak todus kan todus apa cak depan malam saya tahu padat ini agak lek kakek lek kakek tahu ki kakek. Sepertama lek Royan norok ke dalam ruangan ki mun bisa ki. Nomor 2 lek kapan lahir anak tuli ada nih sekanan ikomah sekacer nih ke paling penting makanya sampean bede ting kapan lahir kalak tuli ada nih cara nang ada nih coba nih pada ban adzan Jumat dua lek Allahu Akbar Allah jubol kok benga tak usah lagu tak usah santak sepenting kalimat cukup ki. Jadi tak usah lagu bani pak. Hayya 'alas shalah. Capok tembu ki kina anang mun. Jadi cak ceng lanceng. Cak mari kita kaki buk. Oh lah torot kah. Cak ceng lanceng tak usah lagu akil lek. Deh Allahu Akbar Allahu Akbar cukup Allahu Akbar Allahu Akbar keng mun tak biasa adzan latihan lek ya takoknya ladar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah anang melak takbiran je pak kok hadian ini yang kira Royan ada nih sekanan ki sekacer kom ikomah ki mari nikah beli sekanan macaki al-qadr telo kalih ki sekacer macaki kulhu telo kalih pamari lek beni kulhu perhatikan mun ada ni sekanan iko masih kacer salima min ummis sibyan pas selamat dari penyakitnya men ummis sibyan ben kalimat Allah kalimat Muhammad si masuk kada mun macaki al-qadr sekanan kulhu sekacer telo kalian edeng anang sampian di Allah bakal ejagah tak kira nyeting dak kelakuan zina mulai lahir sampai mati cek Quran min kelakon ya jelas leranya segak dintoh sebisa pada pak siapa orang sambil gajah tangki kak sana sambil gajah semoga bermanfaat huk lanjut ingat tang bini kakek lanjut ngayon on segak dintok bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila di sini ada janda pirang saya mau menikah lagi buah durian buah kedong-dong cukup sekian dong subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.